جبو زیدتر ام لسر هلوستا امریکای و هروها اف پیشنما قانونا جبو پارسنا کردان هور ببن از بری خواه بدم واشنطنه برز روبین رشوان پسپوره پیوندی ناو نتوی جو واشنطن بخال گلمه دما تا خوش به سپاس جبو آماده بوناته بلا پرسامنه یکم بله بلا پرسامنه یکم اف به ام بیژن ایریشن کن حال سر کردان تکرن بو هلوستا امریکای بتاوی د درباره ام بیژن اف ایریشن گل سر روجاوای کردستان تنه کرن نهاتن نشاندان جبر چه امریکا پشتا خدا حسده ول دجیوان ایریشان ته هلوستا که جدی نشان ندا يعني مروف نكره بيجي هلوستا که جدی نشان ندا هلوست هنه لجبر کو سیاست سوری اوایی که جدا تره ببره نه دولت امریکا ته قوناق که گلک بالکش تا در باز به چی اب قوناق رولا وزارت در و رولا کنگرس امریکی لاواز بونه هر تیش جی قصر سپی تره ببرن جی آلیه سروک ترامپ تره ببرن اول هر مجارن هر بابت سیاست در و وهایه پر کس هنه ویه که حتی نهاجی نکارن فهم بکن لو ما جب آوایی که کلاسیک لامریکا دنرین دو بلا تماشاچیان رودا بینیم براخا داخلی هبش هبو امریکا فرانسا انگلترا آلمانیا داخلی که هبش دا burada her se devletinin aliye vezir devlette temsil kırın le Amerika aliye nonere taybet ye Serok Trump bo Suriye o her bu hemen kes balyoz Amerika Türkiye'ye bir aliye ve yani Marco Rubio tine bu. Için nişanlı da l'America revşeki taybet heye behampa heye hatta nihayet yediğin helvest hene diji ve revşe lev helvest bebandurun jiberko Trump her tiş deskoda komkriye le nahaji em dibinin yani kongres hevilde de beyku Donald Trump aciz bike beyku vi hers bike doravi dizivre hevilde de inisiyatifek vergire ev inisiyatifek vaji gavadil baskir serveyeke yani kongres tohaze kurdan tane nehle jüver revşe gelek acize kongres gel Amerika gelek acize think tank Ameriki yani Washington'e bigişti estim division praniye bedenk pişta kurda degrin anha praniye bedenk dengi khab bilindike hevilde de pengava babije hevilde de destek kurda khurt bike hevilde de nehle mesela xaraptır be peyam de jolani şer'a kubinere tunaha peşate hatiye vekirin le em her tişte dibinin em nahelin tu vahabiki dema doxazi Suriye nu bikeve sistema rojavayı velaten rojavayı sistema darayiye rojavayı ve devletek normal divetu ve siyasete berdi divetu nema elişe kurda biki ve mafi kurda bidi yani ev helvest vahaya neko bertek tünere neko helvest xarabır le ev helvest ve bandorun jiber ki Trump her tiş dest xada komkriye Trump jide beje ezdim jara duya istemi ser destlatı ve jara bir denge ki mezun hatime her tiş dibe biyamı be yani henek revş dibur ya malgori yasaya Amerika'ya dibe ku her tiş yani biya Trump'a yani ev bir yare bide ev pek bine ev cibcibike yani revşeki nuhiye pır tişten kun daha Amerika'da kavmin çedibin belki mi goti bere ne hatı bu ditin yani eş pırsek işler bakın çava vezirin her se devlet vezir derve ser mücareke biyani yani derve varan dağfın çava vezir derve Amerika'da tünebe yani tişteki seyre tişteki acibe le çedbe yani Marco Rubio bu hacı da siyasete dervede gelek lavaz be navi de vezaret derve naye bistin yani Amerika kanun heye le de Amerika'da hemen demede rastiyeki nuhiye gelek cara pır kes demokrat rehne de kendi bejin kanun hatiye dalakandın zagon yasa hatiye dalakandın Amerika dibe monarşiyek yani rehne bir rengi henece aliye opozisyona be loma beguman cider ve zahmete dijbara brof tebege hiç de kavmeler rasti vahaye ku yani pırtişten derve ku emdibinin siyasete derve lugor daxoza Trump tereve ne lugor kadroyen bürokrasiyen Ameriki ne psporan Ameriki ne vezirat derve ne Pentagon bilerim Pentagon buhaji demek bere Suriye siyasete Suriye deste Pentagon da hatmeşandın anha Pentagoncu lavaza rol Pentagoncu tuniye yani iberko Tom Barak hem rola vezirat derve dilize hem vezirat Pentagon'a dilize hem berdevkiya
قصد سپی دلیزه لاماجی چند روز بره وال استریت جورنال به آوایی که پر توند تام باراک رخنه کرد باور دکم ویژه به فرهی بس کرد یعنی سرگوتا خدا رخنین پر توند تام باراک دکه و تو چی دکی تو هفبند می کرده تنه دهلی تو پیشیا داعش بدکی تو روجا تو برجمندی ترکیه ترامپ لهمبر چه سیاست خو به کردان را گوهرد لبرانبر چه گوهرد بله پرسه که گلک باشه چی گوهرد 14 بلانا سالا بوری ور جیبینا وی عربستان سعودی ده yani پر کسر لبر واشنطن باور دکن Türkiye'ye, Katar'a ve Arabistan Suudiye. Van kani bu Trump kana bıkre ku Ahmet Şarra hatiye yeki khorte zireke eydi guheriye bu yer nemre cihat berdaye bu yer yekinu em derfetek bedin. Sarok Trump ji binerin çarde mehe hevdutin çekir jinahat be ve jinahat ve deme biz avayeki ereni le şarra dinere yani Trump kesin ki Trump ikna kırın, kana kırın yani Türkiye, Katar o Arabistan Suudiye. Le Trump bu hacı dibin güvaştığını da ya. Dikazım bala temaştevana ve hecab bir kişinin. Trump da legal telefonu bir Ahmet Şarar'a akıfi. Yani mesela çafkaniyel min dibijin de burada Trump hişyar kırıya şar'a. Hişyar kırıya zaklı sermi pire erişe ser kurda bir sekinine. Jiberku dinav partiye Trump da haskiliye kurda pirin. Dinav cemaver kurdada kesin ki Trump anine kasla spi dinavanda gel de yani dengderen komari da askeriye kurda pirin yani ez dibejim lobiye khozai ev lobiye khozai ki heye ne lobiye ko kurd profesyonel de khabtini le lobiye ko ji kobani virbet despekriye sempati heyi de hele ko gwatin uzakt fişarlı sar Trump'e Trump vaha jorani dibeje nerm ke vaha nabe yani de Tom Barak deci çen seçer rojun nerm bu nekeye hem Tom Barak de Armanca erişan hem medya Ameriki doji Mike Pompeo direktör beriye CIA vezir beriye derve gelek gotarak gelek khurt nivisi de Washington Post'ta avcı beje gelek heremdeki tampon hebe ve mijara Daesh'e nekebe bir hali ve Kurt verim tarastın yani Mike Pompeo yani çedi hazım bejim Raya geçti Amerika'yı neraziye, acize. Le Trump çarda meha gulane vir ve siyaset mecliye kadar bici kiriye ki şara şans ekmezine jokat Trump ji baverdi ki bu ev şans eki nudu da Suriye ha hembez betin. Min çen roj bere televizyon ekibi yani hep evim bir merak ben de burada bu yani şara hıyanetle sarık Trump ki. Çünkü Trump da fazla şans eki nudu da derfet eki nudu da Suriye le şara bu siyasete khoya dabeşker siyasete khoya erişkar şans ev derfet khoya xarab dike o siyasete Trump ji push dike dibek kurji van khalana haftına khoda van khalana binin peş yani derfet ko Trump de Suriye şara Suriye dest khoya daveji çedike باشه ام بحثا داخویانین توم باراک بکن بلا ام نبیجن توندن لی پر آشکرنه دبیجه که تو پیوستی جبو هبونا هسته نمایه یلو امریکای گلوپا کس دابو حکومتی که ایریش بکه و اف داخویانین باراک لسرناوه سروکاتی امریکایه هجا varçın yani mrov gotuna vi jixora bingeh bigre o rastiyal kongresi binere gelek jehevdu cudane ev çin nişandı da nerinin vi Washington'a bebersivin Praniya Washington yani hemen tevahiye Washington cudadı fikre ev baver nakı ku baveri bir hesede namaya nahadı dövev bernivisa ku me baskır veci baskır fra ev xebata ku kongresi dodome befermi hesede de hesede ku dibije hesede ku peşenge kurdan ve rola ve befermi ve erekrin yani Kongres be avaya ki gele cudadı fikre. Tom Barak her tişte kurdike hevelde de çerçeveye siyaset Amerika'dan nişan bide. Le siyaset Amerika hem de binin vahana fikri. Yani Kongres bu Lindsey Graham ne muru vekici reziyle Amerika 85 milyon nüfus heye tane set senatör hene. Her eyalet her istan xudiye 2 senatörün yani senatör her 6 sal carekten hem bijartın pır desalatın pır hezin. Evdikarın peşe kanun etbigirin evdikarın kare asaspi Ravastin'in asteng bakın Kongres her do parti behevra her do parti Amerika daveşkiri aliye cuda neline ve bas her do parti dikarın lister mesela kurda lehev bakın şima jiber ku siyasete Tom Barak
naya acibandın. Yani Wall Street Journal dibêje tu berjivendiyê Türkiye di pêş berjivendiyê Amerika'da digirî. Ew sistem naya kabul kirin. Pompeo heman tişt. Kongresmen heman awayî. Senatör heman awayî. Ve biraz barak çi dike? Her tiştê ku dike hewil dide bêje ku Amerika'ya vekî fermana naya guhartin. Yani ez buqa roja yekê jî min got. Kanal 8 numara hep evin çekir. Min hingê jî got min got. Ew rastin daxuyaniyê biraz barak e. Pir lezek umuru bêje daxuyaniya siyaseta Amerika'ya û kongresî nîşan dide ku ew li ber xwe didin. Yani lê dibe Kurd hişyar bin. Yani Tom Barak li Amerîkî bu xwe dibêjin Tom Barak xizmeta berjivendî Amerika nake. Hevbendî me di terkîne wana tene dihêle. Zarar digihîne wan. Navê me şerefa me rûmeta me pêş hevbendên me xira dike. Em bêne ser mijara projeya saya Lindsey Graham piştî demeke dirêj ji êrîşan û bêhêviyan ji bo Kurdan weke mizgîniyekê hat ji bo xelkê ji dihova xelk pê hêviyek di dilê her kesî da çêkiriye li her Kurdekî li her derê. Bi nêrîna we wê projeya saya wî li Kongresê dengan bîne? Ez bawer dikim ve bîne. Rast e ji ber ku ev pêşniyar ji aliyê du partî ve te piştgirîkin yani ne tene xebata komarî bi tene ye. Demokrat jî. Dema her du alî qayîl dibin, razî dibin, hevbîr dibin, hesantir e. Lê tiştek ku dixwazim bala temaşevanan ve bikişînim. Yani ez dibînim di bîra giştî de raya giştiya Kurda da bendevariyek wihayek ku ew tişta lez û bes çeve. Na ew dem dixe. Ew pêvajiyek ku dirêj e. Ew çi nîşan dide? Ev xebat watê çi ye? Yani ey Ahmed Şara, ey reveberiya demkiya li Şamê hûn nebînin meydan valaya. Ne fikrin ku hûn çi jî dile ve hat hûn bikin Kurd bê xwedîne. Ew watê mesaj ev e, peyam ev e. Ew proje yasa hûn binav dikin. Ez dibêjim pêşniyara kanûn ew hişyarî zewan ku eger dixwazin bibin devletekî normal ji lîsta devleta tiştevanê terör derkevin hûn divê wan tiştana berdin. Tiştek ku vek kiriye em dibînin û carekî din wiha nekin. Yani ew Başa eger ev projeya sa deng bi dest bixîne wê helwesta Rêveberiya Amerîkayê bê guhartin? Yani mecbur vere guhartin. Li ew dem dixe. Belki semeh, şeşmeh, salek dibe Kurd amade bin. Xwe hazır bikin. Ew tiştekî ne ku sibe du sibe derkeve yekser her tişt baş ben na. Ew mesajekî Şamer'e hajûxa hebe. Wan tiştaraneke. Kurdan bine helbette Şamê de jî nermbûnek heye. Ji ber ku çawa dibînin ku Tom Barak ne her tişt bûye. Tevî ku Trump çira kesk daye me ve dezgehên dinyan devlet Amerîkî li ber xwe didin. Nahêlin. Yani ev mesaj dibur diye dibek Kurd nekevin xeyalan. Gelekî tiştekî baş e, rewşekî pir baş e, hêvî dide herkesî. Ez bixwe ji destpêkê vir ve dibêjim. Gelê Amerîka Kurdan nefrotiye, ne terkandiye. Lê di hemen demede de ben mirov realîst be, rastîn be, ev pêvajiyê ku dur û dirêj divê Kurd li vir li Washingtonê demodest grûpên komên wekî lobîkar, komên ku doza Kurdî piştewanî ku doza Kurdî dike, komên ku bi herdem kongresê daxe ew kesên ku taybetî komiteyên pêvendiyên derve civata nûneran û civata senatoran tim bi wan de danûstandine be nehêle ev proje yasa sar be ew hewil sar be tim zindî bihêle hevûna xwe li wir xurt bikin. Yani carekî din li heviye malweraniyekî karasetekî felaketekî nemînin ku rabin tekevin tevgerê. Ew mesajekî pir baş e, hewlekî pir baş e, dem dixe divê Kurd amade bin. Ne fikrin ku sibe du sibe mesela çareser dibe. Ew çareser nake ew hişyar dike ew ji qesra spîra jî dibêje biner hinek baldar be hassasiyetê me baldar be ev tiştek ku çê dibe ne li gor dilê me ye Kurd hevbendî me herî başin Kurd fedakarî kirine canfeda bûne xera wan Daişî zindanê de evle hatine girtin xera wan em ewlene parastîne nabe ku em wana bixin berevşî bibir însafa heteşe dibêje heteşe jî yani heteşe jî mesaje tu bu xwedixwazî navê xwe paqij bikî ne hesana ew qas van kiryarana tu nikarî navê xwe paqij bikî yani ew dor Ahmed Şara Colanî teng dike reveberiya demkiye li ser rêberçavî teng dike o manevra ciye manevra ji Kurdara dihêle vekî oksijen dide Kurda ve dibe Kurd li ser vêyekê ava bikin bihêlin pirtir kapîn vekî bingeh bikarbînin ne ku her tişt çareser bûye ew hîn
تکوشی نو دست پدی که gelek baş. جبر وی که برکا روداف روله که گله گرینگ دلیزه ارنی دلیزه دوی کریزه دا اجی yani pesnava dedim spas şişler o hemi hevkaretleri Her kohultları bir baş gelek spas. rekabet bejim yani bula revebirel rojava hişyarbın fırtır gringi bedin vedere daha ko hebula khurt bıkın hele dezgah nu ava bıkın bıkarıbın bersivdana ve krize bakın hatta naha kontrola medya ragandine deste aliyedin de şar adaya Türkiye Katar adaya Üsküdar'ı dıvır diye deve kurcu hediye edip kontrol bakın ev nerine ha bejin o medya herama Kürdistan'a ji role ki gelen dili gring dilize de gihandına denge rojava cihanere evji aliye ki de başa aliye ki de xarab ki medya rojava rola xandalize ve ekeci bejim gelek spas برز روبین رشوان پسپور پیوندی ناونتویل واشنطن الگلمه بود دست خوش رو حاضر بونته